ثمثن تسمثين وذاك كوكور دي توالين ذي لي ريزو سوسيو الزول دم قرام في الاول في كل تكيا قلاغ ذي السياج انترفات المزيان لقبايل لا جي اس كا يذنغ مس نسيم بن عبد الرحمن ديريكتور جينيرال لا جي اس كا الزول دم قرام في الله مس نسيم زول يكويد يتابع عنا لاشين يوتيوب سعيد كيروال Nassim Ben Abdelrahman, je suis d'origine de l'Arbaat Ouassif, exactement le village Atoudert, c'est la commune Atoudert. La commune Atoudert, village Atouahlan. La daïra Natouassif. La daïra Natouassif, voilà. مسعد بن عبد الرحمن طس نكوني نسنيك مي طس كنسينا راه ثلاث كتشيني اللي طس هي ذي ثربات المزيان القبائل اش يعني مزمر ضرب تفهمض لو رول اللي كتشيني ذاك اللي ثربات المزيان القبائل نكوني ثورة اسمد كشمار لا جي اس كا سي دوبي سي دوبي 2004. Depuis 2004 tu veux dire. J'étais un bienfaiteur, يعني تبع الكلوب se déplacer à Yelsen. تعاوننا دي فوات ما يخص الحاجة أما l'hôtel, parfois on prend en charge l'équipe, des fois même نتوالي بلي لا وخصوصا ديال الوغ تعاون ليكيب كوينيك يخصن اما ديال الدومين لا ريستوراسيون اما ديال الترونسبور ميم لي زيكيبمون اي تو باسكو نكوني زيك نتوالي الكلوب كيش ان كرون كلوب مي ما كش بدار العقل طاس الحوايج يخصها التفريق والخصاص ديك والخصاص صورة ابري اسمي ران البروفيسيوناليزم en 2010 le président محشي الحناشي الله يرحم ربي الله يرحمه يراد خلات لا ديسيزيون كنين pour créer des SSPA سميت نكري لا SSPA ران des actions en vente. Mais des actions en vente, ils m'ont contacté, si ça t'intéresse d'intégrer la SSPA, j'ai pris quelques actions. Et tu es devenu actionnaire de la GSK, de la SSPA. La SSPA, GSK. Actuellement, vous êtes directeur général de la SSPA GSK. Depuis l'arrivée de Chérif Meldan, نمسفهم يمرني باش نخدم ensemble c'était pas facile la situation de la GSK يمرني en 2018 et ben il m'a demandé de prendre le poste de directeur général et pour la GSK je peux pas tenir le dos لك دمصليه الزرن يمدن الزرن ذاك كتحبين لا جي اس كا باللي تويتي دان ابور كونسيديرابل اللي في ديلا مس شريف من لا aussi باسكو ابارامون شي سيف كان لي زاكسيون وي يمرني كنا يفرجنا لا جي اس كا زران لا سيتوياسيون كومبليكي اتاسيك خصن لي مويان ميم l'équipe تلعب la relégation. Chaque année, presque. Voilà. Et puis, il manquait des moyens, Marné. Tout à fait. Et ben, la discussion avant l'intégration de Chérif Meldan, c'était le seul Marné, Igvan. Dans une situation difficile. Voilà, dire qu'un plus, et le club. Et de mettre la main dans la poche, c'est ça, exactement. Voilà, c'était ça, mais parce que Imerni tasse الحوايج يخصن اما les salaires des joueurs, la dette de l'équipe, les dettes qui ont été évaluées à quelques, je crois que الوقت اللي في 700 milliards, je crois. Voilà, c'est bon, 700 milliards, c'est pas sur 700 milliards, mais c'était des grand. Dettes, ça soit fiscales ou parafiscales. Il y a que
les joueurs, surtout, c'est pas parce que là, le club baguette, c'est les joueurs qui se le c'est sûr, parce qu'il venait donc c'était des joueurs sous contrat, ou toi, donc il y en a un plus pour booster l'équipe vers l'avant. سوران هذه السمحه ولا لا جيسكا سود مجدي تمزولوس لا ماس salariale du club GSK تغلي عطاس تغلي 19 et la GSK compte beaucoup sur la jeunesse في المزيان et surtout المزيان تمرت القبايل سوران كنت زرام يقضي الشامبيونات الجيريان c'est-à-dire ولاش لا فورماسيون et les joueurs du championnat algérien ils sont pas réguliers. Un joueur qui a fait 3 ans, 4 ans avec le même niveau. Donc nous on a pensé pour former des joueurs dans la région ici la valeur club la GSK ici qu'est-ce que c'est ثمرة القبائل qu'est-ce que c'est زمولاكين on a pensé c'est-à-dire miser sur la jeunesse. Voilà, miser surtout sur la jeunesse et prendre les enfants de la région qui connaissent la valeur du club. Mais je dirais que la politique, la stratégie et la politique de l'équipe a réussi nettement. Par preuve que la GSK lors de la première année a été champion moral. Malgré le match qui a été arrangé entre Ismaïl et le CSC, on voit largement que la GSK était champion. Bien sûr. Ça de part. De l'autre part, la GSK a été finaliste d'une Coupe d'Algérie à la même l'année qui suivait. La GSK a repris le chemin de l'Afrique. Voilà, et a joué de tout le temps les premiers rôles. C'est ça, la GSK, c'est la présence de la GSK de l'Afrique, ça veut dire ça n'a pas de charme. GSK la GSK voilà donner تخدم إلى l'Afrique. تخدم إلى l'Afrique. La preuve, on est le plus titré للجزائر. نسعى ثلاثة تقوشين لا كاف سنة لا تشامبيونز ليغ يوث لا كوب دي كوب. لا كوب دي كوب. غير كان داك غير نحبس كان داك سي لا سول ايكيب يتسعان وصلوا زمان تسع. Voilà, c'était en 95, peut-être c'était la dernière édition. Il n'y avait pas d'autres compétitions. الله كاف النوياس لا جي اس كا هذه تسمحض سي توت اون ريسيت باسكو لانو ذاك كيقارن جعلن دو جور لون دوما اون فا سورتير افيك اف سي برشلونه ريال دو مدريد لا جي اس كا تواخذ سي المزيان لي طون تران دو سو فورمي. Voilà, nous connaissons كنت زرمت il y a la conjoncture, il y a la pandémie l'année, la crise. Il y a la crise économique, financière. La crise économique et financière, elle a touché tous les clubs du monde pratiquement. Tout à fait. Alors que la GSK, nous connaissons, l'autofinancement du club. Ah, il le faut. Il le faut. Donc, avec cette crise, c'est-à-dire, on a des difficultés, c'est-à-dire même pour avoir des sponsors. Donc, on a pensé toujours d'être, c'est-à-dire autofinancé par nous-mêmes. Ah, il le faut bien, parce que c'est la solution exmet لك المزيان القبايل تربات المزيان القبايل سلم حنا يستدير يال تكيلت دونك الا قادف دي مويان pour une autosuffisance en matière de finances هكا ولا السير هذا لا جي اس كا اني راك تيكلت كي قاعد اني راك باللي سي اون ايطوال وسوا 90 لا تشامبيون اسميس لا كوب دي كوب لا جي اس كا سا اوسي اتصل الحوايج فيك لا كتحارب سا لو ميور بوتور دو تو لي طون فوالا سي باغ اكزومبل سي لا سول ايكيب كي ا ريزيستي دوبي 68 لا مرتغليه تو سلا سو سون دي ايطوال tout ça c'est la grandeur
هذه قلنا لا غروندور De l'équipe. de l'équipe. Cela, même cette année, je sens qu'on sera qualifié, Inch'Allah, à l'écart de finale de la Coupe de la CAF. Et ça sera une réponse et وإذا كي قارن هذه سمح لك انا et ça sera une grande réponse et وإذا كي قارن لا جي اس كاس هي المزينه كل سنه تروح تنتبض تعدي ليطاب دي بول sans doute Voilà. وما نعدى ان شاء الله. ان شاء الله نربح الساعه. Je le sens que ça sera cette année. La nôtre. La nôtre, Inch'Allah. Et je demande à nos supporters de s'entourer dans le club parce que la force de la GSK, c'est son public. Le public qui nous on a vu en 2018, la relégation, le public a un petit poussé l'équipe de la fin, on en finale Coupe d'Algérie. Et puis la saison d'après, nous allons le stade, nous allons des fois 500, 600 supporters du stade, nous allons 20 000 et 25 000 supporters. Il y en a dans les déplacements, jamais trop, 32 000 supporters, ils ont en demi-finale. C'est de la grandeur. ثغال لا جي اس كا سيما ولا نيس ثغال سراويس لا جي اس كا يجي وغنتكش من للخلف ولا لي فام وغنتكش من الستاد. C'était la première nous كنا نبغى هادشي اللي même الحرم هذه Bien sûr, c'est très parce important. que le football en réalité c'est un spectacle. Oui, absolument, oui. Voilà. اسقسي غنديرو اش ثاني ذي وسوسيف اون بارتيكولير نكوني vous êtes notre fierté. Et moi aussi je suis fier d'être de cette localité. Mon village Aïtoudert. Atouhlal plutôt. Atoussif même يبان أتوسف. Voilà, je suis pur dernier بلا ما تشوف تدرس نزهلون. هدرت نزهلون وي. دونك اسنتالا في وكنا ديالين autour de un petit appel et il est supporter de la GSK Glen Gouatoussif, il est fan de la GSK. ايش هذا سنتينيال؟ سي كوني وين السقسا سي على 4 تواسيف. Il y a que les villages de Wassif, c'est des fervents supporters de la GSK. Ah, tout à fait. On sait à notre club à part les petits clubs, on sait la GSK. La GSK, les autres clubs. Un club de Wassif a différents les joueurs dans la GSK. Très bien. Et وكان اولا تقرا سلامي هات تدرتيك سلامي وتوسيف اون جينيرال سلامي تدرتي ولا داني يا كل سيبورتر لا جي اس كان عندما الان وي بيان سور اما ذاك اما ديال الغربه اما ذاك ديال الغربه داني نروح يا ام تي فيلاج دي لا وين البرج اسمه جعفره وي والله ما روح عارضينا ولا بليك الديبلاسمون سنه داسنا سيبورتين ستادير لا جي اس تخدم 1000 2000 كيلومتر تاخذ سيبورتين لا جي اس وكيما تسلم نسيم بن عبد الرحمن سي السياج لا جي اس كا يمسلا يا وند ثاني ميرتي كما نسيم ميرسي يعطيك الصحه.